mitovy izo ty lehilahy vao ty ampela amin'ity lalàna napetsan'ny ty fandraka malagasy ty fanaja ty zo ty ampela nefa ty raha matetiky hita ty ampela ro tena voatindritindry amin'ty fiarahamony tenitsika malagasy moa ty ampela volany fa hoe fanaky malemy laha amin'ty fananantany le mahazo tombony avao ty lehilahy tany ampela satria ty ampela ro manenga ty fianakaviany fa hanaraky ty valiny laha ty amin'ty faritsy antsimo anjefa ty ampela tsy mandova tany fa lehilahy avao ro mandova zaho tsy nandova tany tamin'ny neniko tamin'ny babako ary tsy nandova koa aho tamin'ny valiko zahay antsimo anjefana tsy mandova tany ty ampela tsy manana tany aho zao lafa mialy ty zony amin'ny fananantany aloha ty ampela le matetiky tsy ampijala ka lisahira ty ampela tsy mananjala hamelomany ty tenany ka tsy maneky lehilahy ireo ty lehilahy afaky mandoa jala avao na manao aferafera mba hazahoany tany tsy izay avao fa ty ampela koa tsy ty asa taony mbo mikarakara ty tokantranony koa fa tsy mitovy amin'ty lehilahy ka tsy manam-potoa firy ampela reo hikarakarany taratasy tany zao koa nefa ty fikarakara taratasy io mila mipolipoly matetika amin'ty leranaovan'ny ty ampela raha an-trano ao ka tsy manatombony amin'izay ty ampela tsy manahiky lehilahy ireo matetika zay mangataky torohevitsy momba ty fananantany rozy ka le mahasaky mampandoa jala hafa ty ampela amin'izay koa reo naho ny honangalako taratasy tany io nandeha amin'ny fanjakana any nivola reo ao hoe mila jala raha toy lefa nanosonosy jala avao hoe mila sososoko jala raha toy zay vo vita taratasy ka zaho mola tsy mananjala ka vatako zaho ampela raiky ty avao mamelo tena toy ka ety hananako jala haloako amin'ny taratasy zaho mola fandray eo aza zay raha aby zay misy amin'ty ampela avao koa mahasaky mialy ty zony sa na de vehivavy ara anaovany ndre zao ampela io le ataon'olo tsinotsino fe mbo mahasaky miditry birao avao satria hitantsika fa ty fanamboara taratasy amin'ny birao aby ty tsy vita mora tena olo ampela ty mandray anao lehilahy nefa tsy kify zao fa le natokatran'ny farany aby kila ray aby zao le niboaka ara-dalàna avao ty fahazahoako karatany ty sahia tsika ampela io miady ty zo tika amin'ty fananantany ny transparence internationale initiative eto Madagasikara le mandray andraikitsy amin'ty aly amin'ty kolokolo amin'ty fananantany amin'izay mba samy mana ty zony aby ty olo-pirenena tsirairay indrindra fa ny ampela